Ibihe byiza ku bantu mukurikiranye ibiganiro bya Artube Tech, njye ndi Bosco Nsabimana. Umurungi Sabe akaba nyiri Simbi TV ikorera ku mbuga za murandasi, kuri YouTube, kuri Google ndetse n'ahandi henshi cyane. Ku mbuga ze za Instagram ndetse na TikTok nta bindi biri kuvugwa kuri uyu mugabo Umurungi Sabe. Uretse kuba agaragara nk'umugabo witonda w'umukristo, ariko bavuga yuko mu mutima we hihishemo ibinyoma byinshi cyane. Bavuga yuko Umurungi Sabe nyiri Simbi TV mbere yuko Isimbi yuzuza miliyoni cyangwa se miliyoni y'abasubscribers, mbere uwo yahoze ari we batangiye kuba bamushyira hanze. Mbere yuko azamuka ngo agere ku rwego agezeho ubu ngubu, Umurungi Sabe yashutse abakobwa benshi ndetse anaryamana nabo abaha amasezerano yo kuzabagira abasitari. Ibi ngibi bikomeza kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera ku mbuga za YouTube, aho bigenda bigaruka kuri uyu Umurungi Sabe bivugwa yuko yaryamanye n'umukobwa ndetse nyuma aho azamukiye akamutesha agaciro. Ibi byose byamenyekanye ari uko uyu mukobwa ahamagaye Umurungi Sabe amusaba ubufasha nk'umuntu bigeze guhura kera ndetse bakanagacishaho, ariko Umurungi Sabe amurya sini nk'aho atigeze amumenya. Aya makuru kandi yanashimangiwe n'uwo bazi nka Ndimbati wakinnye muri filime ya Seburikoko cyangwa se Papa Sava. Avuga yuko Umurungi Sabe yamugiriye nabi akamuhemukira, ibi byombi bigatuma ashyira hanze aya makuru y'uyu mukobwa yombi. Iyi foto muri kubona y'ikigofero n'ibirinete ni iy'Umurungi Sabe. Aha ngaha bavuga yuko yari yafatiwe mu rugo iwabo w'uwo mukobwa yagiye gutereta, hariho kano gafoto kafatiwe mbere yuko aba umusitari. Uriya ni Umurungi Sabe wa kera, hanyuma uyu nguyu muri kubona mu gashati niwe Umurungi Sabe w'uyu mwaka. Bavuga yuko Umurungi Sabe ashobora kuba abikuza amafaranga angana na miliyoni 10 mu kwezi kumwe asaruye ku rubuga rwe rwa YouTube. Izi miliyoni 10 zimuha kwigira umuntu wa danje ku buryo ngo bituma atongera kuvugana n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa watangiye kugaragara mu itangazamakuru avuga yuko yasambanyijwe n'Umurungi Sabe, ariko babyumvikanye ni muntu ki? Akomoka mu kahe karere? Akomoka mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko muri kubibona inyuma ye hariya muri kubona ibintu by'ibiyaga hepfo iyo ngiyo. Uyu mukobwa rero ngo akaba yarigeze guhura n'Umurungi Sabe mbere yuko aba umusitari. Ibi kandi bavuga yuko byatanzweho amakuru na murumuna w'Umurungi Sabe, abivuga abyemeza agira ati nibyo koko Umurungi Sabe yaryamanaga n'uyu mukobwa mbere yuko aba umusitari. Hari inkuru nk'izi ngizi zikunda gucicikana ku mbuga za YouTube, bakaba bamwe bavuga yuko ngo baba bagira ngo bamamaze cyangwa se ngo bahatanishe bano basitari bongere kuvugwa cyane. Ariko se iyi nkuru ukiyumva weho urayizeye cyangwa se uri kumva ari ibihuha? Reka byose mbishyire hanze, nizere ko wamaze gukanda like kuri Artube Tech, nizere ko wamaze no gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Iyi nkuru iri kuvugwa ntabwo ari za nkuru z'ibihuha mumenyereye nka zimwe za John Kizigenda ndetse na Joyeuse, ahubwo iyi nkuru ni inkuru y'ukuri, ndetse bivugwa yuko uyu mukobwa umunsi wa none yatangiye kwiza mu itangazamakuru ritandukanye. Ni nyuma yuko hari hagaragaye indi nkuru ku munsi w'ejo, inkuru ya Nyagahene ari gusabiriza avuga yuko imyenda yamushizeho, ipantaro yambaye ariyo afite yonyine ndetse akaba nta n'inkweto zo kwambara agira. Ibi ngibi bivugwa n'abasitari benshi cyane, uburyo Nyagahene mu myaka yashize yabaye umusitari ndetse agakina amafilime menshi cyane yagiye aryohera abakunzi ba sinema nyarwanda. Ibi ngibi ntibyatinze kuko Nyagahene akimara gutabaza asaba ubufasha, Kiramani Empire yahise ashakisha uburyo ahamagara uyu Nyagahene ndetse ahita anamuhindurira amateka, kuko yahise amufasha amushyira muri sinema, amukinisha hamwe na Bansabi ndetse amuha n'amafaranga, amugurira n'ibyangwe, aramusukura. Njye nari Bosco Nsabimana, iyi nkuru mureke tuze kuyisesengura neza mu buryo bwimbitse. Turacyari kugerageza gukurura amakuru menshi atandukanye ndetse n'amashusho yafatiwe kuri Umurungi Sabe ubwo yajyaga mu rugo iwabo w'uyu mukobwa agiye kumutereta. Biravugwa yuko hari amashusho ndetse twatangiye no kuyahiga ku mbuga za murandasi twifashishije urubuga Google. Twanditsemo amavideo ya za 2010 kugira ngo tubashe kureba koko ahahiseho Umurungi Sabe nimba hari ahantu ahuriye n'uyu mukobwa uri kugaruka mu itangazamakuru avuga yuko yaryamanye n'Umurungi Sabe. Ubu ngubu akaba amusaba ubufasha bw'ibihumbi 5, ariko Umurungi Sabe akarushaho kuboroka nimero ye.
uyu mukobwa ngo yagerageje nimero nyinshi umurungi Sabe akanga akaziboroka, umukobwa ngo yagerageje kwandika mesaje ariko umurungi Sabe yigira nk'aho ntazo yabonye, ngo yamugose kandi ku mbuga ze zose yaba Instagram ndetse na WhatsApp hose yaramwandikiye, bigaragara ko umurungi Sabe yabisomye ariko ngo akijijisha, akavuga ijambo rimwe ntagire irya kabiri asubiza mu rwego rwo kwirinda kugirana ibiganiro n'uyu mukobwa baryamanye kera. Abantu benshi bakomeza kuvuga bati ese uyu mukobwa ko atari mwiza kuki umurungi Sabe atari kubyemera? Abandi bakavuga ati kubera ko yubatse ashobora kuba ariyo mpamvu ari kwanga yuko aya makuru ajya hanze, ngo cyane yuko uyu mugore we ashobora guhita abirakariramo maze bakaba banatandukana. Ariko abandi bakagira bati abagore b'abasitari baba bamenyereye ibyo bintu ko bigomba kubavugwaho, baba bazi kwihangana cyane cyane rwose. Reka rero duhange amaso iby'umurungi Sabe n'uyu mukobwa watangiye kuza mu itangazamakuru, turebe amaherezo yabyo. Iyi yari R2B Tech, naho njye nari Bosco Nsabimana, mugire umunsi wa mbere w'icyumweru mwiza.